chibai ule Sinfo studio changin Rita Lalmuankimi I kani a zaina hian Hruaina Eng radio program ngai thatu zong te in zawa in chibai ka buk veka chu zaina hian program ngai inom tak ngai thak tur kan nei le doni ama sabera chuan malzai kan ngai thla anga Lalmuankimin ikirang u ti la asak ilo ngai thlang u tuna chuan Zaipawl zai kan ngai thave thunganga Besy choir ten Lalber ini ti la an rem ilo ngai thlang u Lalber ini katin lung sunga hian helele van Lalber tunang kabelong kalalatan isu Lalpa itakani Lalber ini he katin lung hian thiên siam song in xia se Santo lo vang se isu
Lalberini hekatin lumaya Lalpa itakani Katin lunga lalini nuyan Tinagalang to ngayo Kapanaten binti boy dolo Lalpa itakani Katin lunga imiko nagasya Muangin katsol mantolo Mintir na akal turin kain pe Lalpa itakani Enlay po in kalalberini Khawvel ni tekin mase Lalberini hekatin lumaya Lalpa itakani Lalber ini Lalberini katin lumtungayan Helele van lalber Tulang kabelong kalalatan isu Lalpa itakani Lalberini hekatin lumayan Kristian som ninja se Kafabo santo lovante isu Lalpa itakani Enlay po in kalalberini Khawvel ni tekin mase Lalberini hekatin lumayan Lalpa itakani Zai nga inom tak kan ngai thla to buka tuna chuan Thusawi kan ngai thla anga Upa Lalrammawia Ngente Tunlai khawvel le kristian nun ti asoi kan ngai thla anga lokpui cheu turin ngun takin kan ngai thla don nia Tunlai khawvel le kristian nun chen khatna kan ngai thlak tur hi Tunlai khawvela kristian tam tak ti boya isuaring to zeta phatsan le tam tak te lo omna chan le khawvel changkana le finna pung zelina rin setana manro changkai ni mek atheism le agnosticism chungchang ani a achang chon sap chonga soi o samdona vana sap chonga kana soi zo zo ni poin kan tha thiam tho tur angai la atheism omzia hi molte soi chuan pathian tak tak rin lo na pathian emo pathian te reng reng an ti fin fia na lowangai tun ni pathian an ring lo top ti na ni chu hengai dan pom tlat tu te atheist anti agnosticism omzia po atheism nen hin in pol view mai pathian nung le thil engkim ti te hi tak tak ti fin fia na lowa lo ti po fin fia ni hek lo ti ngai dan ani he thumal hi kumsang hazre sumruk pakwa Thomas Henry Huxley vor chuani a ani chuan mi hring thi theilo na hi kan fin fia theilowa kan pha thei hek lo karin na chan tur ka selowa che tiang chi chuan kan hol na chan tur po ka hek lo ama ro che ngai dani pomlo na chan tur ka nei lo ti na se ni tin humanism omle a mi hring thil ti theina chuang bera mi hring chaknai thileng kim te nan nga ya khotlang thil tha ti hen thupui berani pathian emo thil ti theidang mon mo lowa mi hring ngai to na le chakna chuan chuan berani he ngai dan chithum hian tunlai kristian te min run chan meka kristian ram te kan chuan em thin america mi za pasari chuang je chu hetianga pathian omring lo hian ni to khawvel puma mi puiza som panga che tiang mi hian ni a heti la hian ring lo kan ti judaism le muslim te jinga pathian omring lo ain america hian pathian omring lo an tam to zo kani khawvel fin na le changka ne to me ke ni mizo te jinga po hian je phaulowa atheist kani agnostic kani tingaman tanwal mai soichua kherlova hengai dan pompoin nualang ti hlom hlel talo hengai dan diklo tak christian te singa polo hlor ta meki
hun nu nga setanan ring tu te min be na man ro tangkai taka niang ti hi arin hlel om talova chu van he tiang zir tir na laka hian kristian te hi kan film khur rul ta tak setani lekha buchiar film chi sang sang ente phailama fin na zonga lekha zirte pathian thu taka in zir tir na mumal nei lova chung ko mai kan tam tak wang ani mana ngai dan danglam tak tak neya chu dik bere moti pom thut kan tam tial don ni poina lang pathian om ring lem lo te thujiak chiar tur kan nei zunga fin na lam thil in ziana philosophy bu te kan chiar tama mi hring ril rulam ziana psychology te science lam thil te kan zir thuk tiala chu chuan ngai to na thu le ril tak min pek lain pathian rin hlel na ril ru min pe thei tlat mai si ni he wang hi ni ma na mian chang kana fing anin tia mani kho sa le om the anin ngaya mi hring zalen na le du om thei tur ngai na mi thiam te thujia kan chiar tang te a an ngai to phak chin bak thil dang om therin na nei lo chuan pathian ngei po hian ring hlel tamai thina ni he ngai dan pathum in copy tunlai kristian te tan zir tir la takatling meka chung te chuan thiri la pakhanna chuan atheist le agnostic te chuan pathian hi mi hring chut na ngai to na le suang to na fin fia thei ani alo vaina lo an tia chu wang chuan pathian emo pathian dang reng emo hi lo an ti ma mai ni he ting hian an chang do ni la ni e pathian hi mi hring fin na tanga zon chuan tuma andapa anzonga an musi lo reng ani khawvel thiam na manga pathian mon tum chuan mungai lowang tin reng thua mani fin le suang to na tok le ka mu theile ani na hriat thei pathian chu pathian ro puini thei do nim ni he tiang hian an la ring don lo ti la li su po khan relo ka ni nge yang joana bungruk chang som thum paruka khan ka hrila chu min mu nu point min la ring lo chu ani mo ati reng ani kha pathian hi mu nge po phut ni la a ring du lo chuan engang point mu sen ring chong lowang pathian hi om nge ni ti chu mu na tur mit rin na mit nei te tan po athil siam atin chiang takena langbok tir ko pola chuan athil mu theilo acha tuan thil ti theina le pathian zia chu khawvel siam tira ta fi atakin muina oma thil siama chuna langani chu wang chuan chuan lam turan nei lo ati mi amai ni tuna khawvel fin na chuanga pathian omring lo te hi tir ko pola ai mi hring fin na sangan omangem a ring du lo cheu chuan chuan lam an nei lo ti mai ni tin panina chuan humanism ngai dana chuan mi hring te mani le manin chandam then nia manin todel an ni bok an ti mi hringi thafam ki man ngai boka voi khat khawvela kan nun na hi to pania adang om to lo tharau khawvel nun reng om to lo an tia chu wangin sual chungchang te simna te ro rel na chungchang zirtin na reng hi an mau sam fikani kan pathian thoi ro chuan pathiana chang mi hring te ti fam ki man ni ti asoya tin pathian thu vek chuan pathian ma mi zong mi sual kan nia chan dam ngai kan ni ti soibok he ba ka hian pathian thu chuan thlan pia nu na la oma ro rel na om don ti chiang takin asoyani pathumna chuan humanist te chuan leile van le thilom zong te hi mania lo om tu siam mani lo ani antia chungjinga chuan zoi in siam chhovin mi hring hi kan lo om ve ta ni anti mi hring er to nang zelin nun dan tha lo pianga nun dan thai thu to pania mamo dana sira lo om ania tu pe ke mo tu hne na chang ma done mo ani lo anti bok theti la hian kan pathian thoi ro chuan ni ruk chunga pathian leile van le engkima siam thu tar langa bible mundang apo tam mai palina chuan mi hring zaliana fam kim chu sa khuwa te hen obet tata mi pale mei chia te hian an theina len chakna zong an pho chok tur hi sa khuwa hian dang bet tlatani anti boka amaro chu kan pathian thu chuan mi hring te zalian nei pathiana chau om taksa zalian ma se ril ru tharau zalian mi lo om thei sa khuwa na hian zalian dik azir tira midang te tan har satna siam lova zalian takanun theina turte taksa le tharau zalian fam kim mi zir tir zo kani tin pangana chuan khawveli sa khodan ngai sa khongai dan pelna thang meka mi mal chan damna bi kom lova chu tiang zir tir tu ko ran chu thing to mi hring ma son na len to del na tur thei top chu thoka chung ko tin te kan in chan chu poi mo beran ti boka amar chu man lai ta to mi hring te hian in chan dama in chan chu tumin man lo la to a khawvel hian remna lo zong to thina tun thleng remna lom theilo mi hring hian mani in chan dam zo lo ti chu thudik chiang bangani Isu Krista chandam na fam ki ma chan lo chuan mi hring hian thlamon na fam ki ma chang theilowa a changai lo bokang tin humanism zir tir na hi mong ko hurtele toile patil te hian an thlop thale maya humanism tuipui tu le pom tu gay and lesbian atheist and humanist gala anti te chuan humanist zir tir nen thupui beran di thina ani ngai dana chuan
pathian filfam kim omse khawvel hian sual an sa thei do nim ni ten ti a tin bible in mong ko hurna asoi chhe hi an dem boka he thil hi sual ani lova mihring zalian na kenani an ti a tin mihring hian an mani nun dan dikle tha an cher chuak theini ti ten thupui ani amaro chu mihring hi mani dan dan kho satur kan ni lo khawvel ram sang sang ten an mi te kai hruaina tur dan an siamang hian pathian in mihring te dan siamani in khuwa khianna ni lova chatuan nu na kongbo saina ni jok mong ko hurna le ne in angin komnang chi reng hi mihring ngai tu na tang point dik thei ni lova zalian taka mang thei in ngai chon a zalian na mang sual ti na ni jok heng ba ka hin ngai dan tam tak soi tur an la ne ya kan du tok mayenga atheist te hian an Besy angin an mani ngai danin thlamon na le hlimna pe mi alo ti an kul puite pani thil to na tang hin an tar lang tok lok te ang thinu pialam ram omring ngai lo pathian ompo ring lo mi se helle lulul fing boxi volte rahun nung chan chin thia ti hreum a hreum hle friends pafing le mi te ngai san pathian ome ro ring hau lo ania awang line kristian na chau ni lo isu krista thlengna sot na sal he isu krista chu khami trom kai lo khan an che dong ro se ti mevin an che lo a kumsom neliam chuan kristian sa khoi to lovang apostol pani terin chan heng thil te hi ka kut ngin ka ti chevek don ani tin bible ti chia ta in tiama ma se tu na chuan volte ran pathian do dal ne tam taka chene inchu alading renga bible chutna in aloni ta zo kani athina khuma madum hlum tu nar suan europe ram hausang na zong poimin pe don se ring lo mi thi tu mai dom hlum ka du to love ati thlotani athi maloka ma in call the doctor chuan volte ram mangang thapang au thom rap thak je soin pathian le mihring hnolin komta tharuk chung kanun na pothe sei theiom se chuan ka hausang na zat ve po ka pe phal em mang tu na hin sem huna ka kaldona nang po ka hroi tel nge yang che o krista o isu krista tin mang angin a roi mai ni ti volte rang boka pathian ring lo american thuziak tu ro pui thomas paine po kha pathian le bible do da zonga chena se em ani christian sa khu soinem na the age of reason sia khu hel tu po athina tur khuman mutjet chuan pathian le isu christian lo om ti ra chiang ngang mai pathian om ring lo mi be dong chuan pathian om a ring lo tin reng si na tiang hian pathian zo awamole the age of reason le khabu chu kha su le nan neilang chon khawvel poi thap tak kana pani o lalpa min chan puiro krista min puiro o pathian he tiang na tak tur tu hin enge mokati le ma se pathian om hleinem lom ta si se he minu a hian enge ka ton le ta kang pathian mingin min kal san su mani chawom hi ka tan chon sem hun tlukarap thla ka ne wangin minom pui tu no pangtal ron tirte ram huwa hian thurwal pui ne in phot chuan ke hi thurwal pui chu kalong ni chiang ani ati tlok mai ni khawvel fina dai thu ka in ria mi hring rin chana mi hring ban chakna ringa lalpa hoi san tu te chu an chhedong in an lom ngei don ani he ngai dan rap thlak se tan man ro hian kan chung ko polu chil mek mai thei ke ni christian ten kan do le ta watul em khawvel ma son na le chang kan na engkim fel thlip tura kan be seina te zalian lova in ria pathian pek the zalian na zong si lo te kan ni chuan he boral na thurina hian kan in tulu the ni lal davida chuan I tharau hne na tai khong e ka kalang I ma tai khong e ka tlan bowang wana han lo ni le chuta chuan I sia seo lamut na sia mi le chuta chuan I bok sia jing kha zarin tuifin ria top de wa omila chuta po chuan I kutin min hruayanga I kut dinglamin mi chel don sia ti in a kan ringe mo ring lowe mo kan top na tur chu pathian thawani ti chiang takina soyani khawvel van doi biang nian ngai na kan ne wangin pathian kan hoisan ani thei fin na le thiam na mangin pathian fia kan tuma kan fia thei lo ni thei mi ring in zalen na do kan du dan na kan do wangin pathian dan hi nok kan tin kan ngai thei lo hle ni thei pathian chu danglam ve don lo kan rin lo vain lo don lova kan rin a vain phani an hek lo chatuana ta sa ni ka taksai ral hunin pathian chu kan la munge yang tunlai khawvel ngai dan chi sang pathian la kamin roi bo turonin lar sup lai hian christian ten chan kan la ka kan in vena poimo ta takset mai atheist te agnostics te humanist te hian an ria thiam lo zona zong chan na fam kim chu bible a hian om ti ria se boral na kong rap thla kan zo me ka tang hian nun na kong an lut theya chu hun tha le hun lom om chu an rin du lo pathian ngei chuan ala pe ti hrimol te se kalome
tuna chuan malzai kan ngai thlavele tonga Jennifer Lalremruatin Nangchauh Lalpa ti hla asak ilongai thlahawang u tuna chuan Rawngbawlna Report ilongai thlang u PCI Executive Committee nei ani
January ni som panga len som paruk sang ni som ni panga chung khan JM Lloyd Hall Synod Officer Presbyterian Church of India PCI Executive Committee nei ani a member som nga pariat ankal meeting hi Joshua Jemi PCI moderator in kai shwaya thurel tura chopchwa engmuza ta oma chungzinga chuan iswa vanlon ni ser chungchangte unity building sak chungchangte pathian biak in khom ti mason chungchangte tongtrai khaidiat nei chungchangte baka working committee le standing committee atanga thulu te ngei to ani PCI Executive Committee hi Silchar Mission Compound ta nei thin ani a ama ero chu Silchar Mission Compound ta building chia ani awangin Mizoram Synod in avoi khatna atan aizola athlengani Executive Committee hi kum khata avoi ni January le August thla ate nei thin ani a sanghi somni pali report a PCI din huntlang pui longai thla ila Synod som pakhat Provisional Synod pakhat Presbyteries za somthum pasari district zaruk somruk pakwa local church sangthum zanga som pakhat branch church zanga somli paruk ministers sangkhat zani somriat le pani pro pastor za somni pani member zongjong nuai som paruk singni sangruk zanga somni panga an omani January ni thum sang ni somni panga Zirtawpni Zangkhan Central K3P leader Reverend Dr. Lalremruati to chongchuan Central K3P leader thar Reverend Israel Ompui ne na leader mo phurna alan he hun hi Synod moderator Reverend RC Lalngak kai Hruaina in Synod puipa tele Central K3P committee member te antelani Central K3P leader Reverend Dr. Lalremruati to chongchu SEC in executive secretary atana thanta ka wangin Reverend H Lal Ompuya sakortui chhun bial to pastor chu Central K3P leader thar atan SEC chuan thlangani January ni riat le ni koa sang ni somni panga chungkhan ngur veng sang branch K3P Golden Jubilee manpuin pusilel khongaya assistant secretary le pularwat puya committee member te ankal January ni som pathum sang ni somni panga thotran ni khan sai khamakon kaushan meche Golden Jubilee manpuin Central kaushan meche office bearers te ankal January ni som pathum atanga ni som pasari sang ni somni panga chungkhan Arunachal and Assam Mission Field North a Sunday School Zirtir to training nei puin Upa Lalrammawia trainer akalani January atanga December sang ni somni pali chunga Missionville sang bel to thar mi sangria zathum somni pasari an tunaya har sadna sang tok tenena Synod Relief Fund atangin tranpuina cheng nuai khat sing khat pek ani khatizong kha Hruaina Eng radio program zaina kan ngai thla khau the te chu ni le ta a kan program ni lo ngai thak sak thin tu te zong chunga thinlung takin long thu kan soya Hruaina Eng radio program hi Zirtawp zandar sari le chan ve ti chwa thin ani mi lo ngai thak sak le theu don ne in Zaipawl mantra ule Chuana dante bansanin mi fellow chuana nei tua te bansan sela